Sikhumbule Phakameni nala 88.4 FM uhlelo lwakho lolumlalelo njalo ngamasabatha kusuka ngo4:06 ekseni namhlanje ke umhla ka6 kuSeptember 2025 okuyinyanga esithi ke nangayo futhi isikhumbuzo senkosi inyanga yezulu okuyinyanga futhi la soqala khona unyaka wethu ke hayi ke lo wekhalenda lamaRoma okuyinyanga umandulo inyanga indulo lezinye ngokwethu ke thina abantu ke kusuke kunjalo mlaleli ke kwinanda 88.4 FM ukhumbula ukuthi sikhona ku Facebook page othi sikhumbule Phakameni uzosithola live uzosithola lapha ku TikTok @inanda @inanda FM u TikTok lo na TikTok ngithi ngiyavula ke manje ungibangela inkinga uzosithola lapha ku TikTok usithole lapha ya ku YouTube sikhumbule Phakameni Facebook isikhumbula ekuphakameni 1976 lisho njalo ipage 19 sikhumbule Phakameni 1910 1976 ila uzosithola khona WhatsApp 0687649969 0687649969 download i-app yenanda 88.4 FM lapha ku Google Play Store uzokwazi ukuthi ke noma ngawukephi usithole Thaba kaSambotho obingelela ekseni kuyisabathe ehamba nomshumayeli usibisi nomfundisi umhlongo sicela ubingelele umshumayeli angibonge Thabo Sambotho mfowethu ngibonge nokuvuswa kule mini yesabathe bingelele kubantwana benkosi abalalele lolu hlelo ngaphansi kweInanda FM inkosi imini yesabathi beyinhle kwabangcwele amen mfundisi sibingelele kuzo zonke indawo lapho finyelela khona iNanda FM ngisibingelele sithi imini yesabatha mayibenhle kubo bonke abangcwele amen 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 siyabona lapho ubabuhlongwane usekhona khona omunye futhi okhona ngiqale ngabo nje uthi mina yesabatha ayibe yinhle kubo bonke abangcwele sikhona sivukile umdala esavumile umduso sibo lo usevukile naye yes siyabonga sosibo lapho kanye nobabuhlongwane uthi mina yesabatha ayibenhle kwabangcwele hlansi uhlongwane Newland East namhlanje ke sesishilo sathi sesingenile enyangeni siqalile ke sayithi hlinti ngesabatha edlule ngoba bekuvele sekuyisi isikhathi bese sibala izinsuku nje bese sibala usuku olodwa bese sithi September njengoba namhlanje sithi umhla ka6 inyanga yezulu ke ingena kulolu hlelo ngoba ngo76 ibikhona ekuphakameni kunjani ibikhona ekuphakameni ngo76 masithi sikhumbule ekuphakameni ke ngeke ikwazi ukuthi isale ngaphandle eindabeni zasekuphakameni iyo nje ingena ithi khaqa impela sinenhlanhla ke umshumayeli ubukhona ayisonto eduze ubukhona impela ingakho bekhona impela ubukhona impela wena ubukhona impela sikubonile usebhanoyini lelo foto lamangazi la kulahleke laphi elalelishe kanjani uyazi ngangilisike kwi Mercury ngoba yaphuma ku front page leso sithombe ngikho iDaily News noma iMercury angazi kodwa phakathi kwalamaphepha omabili kodwa ngathi kwakuyi Mercury impela ngathi mangithi ayithi mawayisebenza emajaldini vele obuya nalo leli phepha engavele ngasisika
esasisihle kanjani lesesaphuma kwiMercury esasisihle kanjani ke kwasho ukuthi ke phela kwakuyinto ke yayisikwe ephepheni very newspaper engakabi khona ke le ndaba ukuthi umuntu acabanga ukuthi uyalithatha iphepha lihamba olenza isithombe angazi noma zazi ikhona enikena ngaleso sikhathi ngabe nje ngaliskena kahle lahlalela lihle ngeke ngwaboke nje amanye akhona kodwa leli elaliphume ku newspaper elalilihle kakhulu angiqale ngomfundisi ekamshumayeli ngathi izothanda ukubaningi umfundisi ake ngiqale ngawe bese sijikjela kumshumayeli angazi namhlanje engakaqali nje umfundisi ukube inyanga yezulu isaphila ngabe sithi happy birthday namhlanje yazalwa mhla ka6 amen kuSeptember amen konje 1906 6 September 1906 kwavele kwathi khaqaqa ke namhla uyabona ingakho ngithe kuzoba kuningi ngala yankulu ingakho ngithe kuzoba kuningi ngala ngicela ke siqale ngawe mfundisi ake sibingeleleke angizoba umuntu kodwa ngizobeka ihloko esogijima phezukwazo kuze kuyophela uSeptember ngicabanga ukuthi isihloko sokuqala esogijima phezukwaso igama inyanga yezulu okuqala lokho bese kuba ke umlando wokuqala ukuthi ungena kanjani la sizothola owesibili ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi kuhlukanisa ibandla ngesikhathi sakhe isprofeto noma kuzenzekele nje ngicabanga ukuthi ngalelo langa siyobe sithi kanti kabani lengane sobe sisho njalo kanti kabani lengane sobe sisho njalo yiloko sobe sikusho kakhulu ngoba singena endaweni yenyanga yezulu esebenzile kakhulu kuzona zonke izinto siyabonga ukuthi sikhuluma ngayo ngesikhathi lapho kuusuku lokufika kwayo emhlabeni amen siyabonga sicabanga ukuthi njenganamhlanje ikanye nathi namhlanje kuningi ke ngikukhumbulayo inyanga yezulu ngiyibone kakhulu masingena esikoleni 1965 yayiwusihlalo we governing board esikoleni kwakushembe memorial ngaleso sikhathi kwakuthiwa school committee yayiphinde futhi ibe umaluleki kwezomculo masiphuma siyocula kakhulu iyona eyayifika kuMiss Nene uMiss Nene abamazi uMiss Masinga oweculisa uMiss Nene kwakuyi principal yayifika ke kuMiss Masinga okuyena oweculisa ubani uMiss Masinga uMiss Masinga umkhwekazi wenkosi yaseMaqadini ozala uNdlunkulu wenkosi yaseMaqadini le khona uyena owesiculisa yayifika ngaleso sikhathi ke izosenzisa yayibuya futhi ibe osikhulekelayo inkosi mayifika iqhamuka phesheya kothukela umhlanga kade uphesheya kothukela kade ngithola omunye usisi omdala esibalamayo udlula lapha la ngihlala ngakhona ngithi mina kungitshela iqiniso khonto esengiyikhohliwe kodwa engiyikhumbulayo futhi uma inkosi ifika ilanga kukhona inyanga yezulu uma siyoyiculela siyoyibingelela ikade ihambile nomhlanganisi efike kuphakameni ngoba njalo ubani wesikhulekela inyanga yezulu ngithi lalela ngifuna ukukhuluma iqiniso la masingena ngaphakathi eparadise ngike ngayikhuluma lento ngesonto endlule ngiyakhumbula sasenze njani uthi thina sodwa ingane zesikole sasingena nezicathulo ngoba kwakuyuniform sasingena nezicathulo eparadise ngoba kwangisongelona isikhathi sesonto ubaba usehlela usilindile usezofaka ke uthenga uswethu ugcwele ikhalibhodi ingane zonke zesikole zizocashunelwa kulo switi zidle
ngithike kuyena uyakhumbula ngelinye ilanga sisendlini yesonto izulu licathi laligqugqubele sisendlini yesonto yinye ingane yadansayo phambi kwenkosi isuke esikoleni kwakuumrash bazomkhumbula umrash abanye umrash wakadlodlo hayi mina ngikhohlwa mina angikhohlwa wakadlodlo naso ngikhohlwa ubhuti wakhe kodwa ubhuti wakhe uganwe umamphumulo walapha enhlanzini uzomkhumbuza ngiyakhumbula igama lakhe abantu abalalele abazenhlanzini ubaba kaNhlonipho bazomkhumbula wena umrashi walapho uyena oyidansa zephule phambi kwenkosi inkosi ihleka izishaya ihlombe siphakathi endlini yesonto sivakashele angisho ukuthi akudanswa kwakuyingane zesikole lezi ezingakholwa kwangewona amaNazaretha ezifunda njalo la ezifunda la eShembe Memorial yebo inyanga izulu ngesikhathi ngicabanga ukuthi yona futhi eyayifundisa ukuthi noma kuthiwa kuya competition akuphunywa la ekhaya u9 engashayile kunjalo kwakukhala mokukhala insimbi yesonto angazi noma isikole esikhona manje sisakwenza lokho mokukhala insimbi yesonto kwakuumthetho obekwe school committee ukuthi mokukhala insimbi yesonto noma ngakuthi usuliqalile isentence miss uyabhala yehla kunjalo kuguqwa kuthule ukuthi du iqedwe insimbi yesonto bese kuqhubeka izifundo amen yonke lento kwakwama teachings enyanga yezulu esikoleni esasikusona futhi ke kohothisha laba abenzelwa lezi zinto la kohothisha uTholismanga uthisha owayinazaretha ngaleso sikhathi sifika wayemunye kwakunkosazane uAnti Bahle yambona umemlangi yambona kwase kuthi emveni kwakhe kwangena ba anganoma simina kwangena nephambili sakhumbula kodwa umunye ngimkhumbulayo kwakubahle kuphela bonke kwakwa abantu bangaphandle kodwa babehlonipha umthetho wasephakameni ngoba kwakhona inyanga yezulu ngicabanga ukuthi okwamanje angigcine lapho ngiyibeke kumshumayela iqale ngoba eyami izoshuba ngoba eyami izoqhamuka ekuthenini sixoxela abantu izoshuba kakhulu mhlawumbe umshumayela uzosaba mina ngizoyishubisa impela ngoba mina ngiqala la ukuthi ngabe sesiphenduke isitha senu ngokunitshela iqiniso na ngoba ngizokhuluma iqiniso lokuthi siya kanjani kuyona kwenzeka kanjani lokuhlukana okukhona kwenzeka kanjani ngizobe ngihleli lapho kakhulu mina ngibe ngibona ukuthi kuhle siqale lapho bathi besatheba bese sibathoba abanqele ngokuthi uShembe yina yenza asingene akasingeneke asingene mina ngifuna nokunibuza ngangike ngihleli ngilalele kunjalo akasingeneke khona izinto ezixoxwa abantu eziningi inyanga yezulu kwakunje ithi incwadi yami bazalwane ngikhulumisa kwabantu leyo ncwadi yami uGalatia 3 iqala ku15 bazalwane ngikhulumisa kwabantu ukuthi akukho umuntu ongesula noma anezele esivumelana nesenziwa saqiniswa ngumuntu kunesivumelwane esikhona phakathi kaNkuluNkulu noBhombela efunga ngelanga nenyanga yezulu angizoyixoxa ke le kodwa ngizokhuluma ngesivumelano sokuqala sikaBhombela uBhombela wayekabhekuzulu la ekhuluma khona ngokuthi inyanga yezulu iyolihola ibandla kodwa kuyokwenzekani esikhathini salo kunjalo leso sivumelano ke sithi inyanga yezulu izokuba inkosi amen haleluya izoba inkosi kodwa kuzokwenzeka okuthile kwenzekile ke right mase kwenzekile ithi into yami la sike sabe kucebe khulu la ngathi uThabo uzombuyisa futhi siphinde sibakhumbuza abantu sabe kucebe khulu exoxa uhambo lakhe eya enkosini ilanga ifika imbuzo indaba yenyanga yezulu angixoxe lezi ngixoxa ukuba khona kwenyanga yezulu ukuthi bonke abafuna ukuyazi le sizobahlanganisela yona siyikhulume ngoba inyanga yezulu yaba khona ngokusemthethweni
amen right uma isikhona inyanga yezulu into esibile ngifuna ivele yaba inkosi yoxolo mengithi yaba inkosi yoxolo ngikhumbula amazwi angathi qhamukaphi lokho mhlawumbe kwazi kwakhona indoda yakasibiye kuthi umhla ka2 ithi komunye umhlangano ngelanga elithile umhla ka2 siyongena ephakameni right ngikhuluma ngoxolo ke manje insizwa esikhathwa siyongena ephakameni bacabanga impi yebo ngoba inyanga yezulu ayingakhulumile ngokuthi kuyongenwa kanjani kodwa into yafika kubantu ngoba abantu babe nobuntu bacabanga impi abanye bagoduka abaye emakhaya bolungisa izinto zabo njalo kwase kusuka ebuhleni sathi umvulo onyaka bongikhumbuza abantu kwase kuyasuka ebuhleni kwehliwa ebuhleni kwakungakafika ebuhleni kwakusesematadini kwasuka kake number 1 ngiyaqola ngiyabonga ukuthi ngikho kwase kuyasuka ke uthema kufikwa la ekuphakameni khona izinsizwa ezayitsheka ezakaka ngasohlange ngoba zazi ukuthi kuyiwe empini iyayibuka iyahamba isingena imoto ayihamba ngayo langa kwakuyini Thunderbird noma continental noma Buick singathiwa kuyitata kwakuthi mongena iBuick is between Buick neThunderbird ayijikisa yasezulwini yangena esiqawini la sokwakhe khona endlentsha yonyazi kwakuyilapho kwakuyisigcawu lapho kunjalo kwakuyiground futhi okwakudlala lo netball thina ngesikhathi sesesikoleni kwakudlala netball ingane zesikole kwakugcunye kwakhona yangena khona mingena zabuya insizwa ubone seseyidabula ngasenhlanzini ubona iMnazarethi ikhukhumela uthi ha uthi sanihlubukile njalo uthi nifuna ukulwa nabantu bakababa khuluma inkosi yoxolo uthi kube niyinzile lento ebenicabanga ukuthi nginibizele yona ingabe lo mzi uzochithwa uthi ngabe uchithiwe lo mzi ngaleso sikhathi baningi abantu abahlubukayo kunjalo khona abantu abasuka lapho ababange besayilandela inkonzo bahamba babuyele emakhaya abanye namanje abakabuye esontweni kunjalo abahamba ngalelo la baze bafela khona lapho abanye bafela ngaphandle ngiyajabula ukuthi ngikhuluma khona uMahlase uyayazi le ndaba ngisho nangesabathe elilandelayo wakhuluma into efanayo lapho ke la siyongena khona sithi kanti kabani lengane kanti kabani lengane ngoba inyanga yezulu lokukhulume ngendaba yokuhlukana ukuthi akungaliwa akungahlukaniswa akuhlalwe phansi kuboniswana lokho yasho njalo kwathi makuhlulekeka kuloko yayisikhuphuka iya emaqadini ila ikhuphuka khona emaqadini manje lo mlando ke kuzoba likhulu manizoxoxelwa abantu ababengekho kuphakameni sibe sekuphakameni isikhathi eside kodwa inyanga yezulu yaba umuntu woxolo yakhuphuka bangakhohlwa abantu indawo yokuqala inyanga yezulu yayinikwa iMantya Severelem ilapha kasi kwangekho umzi lapha kwangekho umzi yawela khona clinic ila kwakufanele khona ngabe umuzi wasebuhleni ulapho la khona clinic yayizowakhelwa lapho iMantya Severelem ngoba ya ngithi basekamba amandiya vele kwangekho lutho lapho kwangekho lutho kwakuthi kuyimoba ngekho lutho inyanga yezulu ithi ke la njengoba kukhona ungezwani sizosondelana silo sithukana masila kuze kube khona impi niyalibona uxolo kunjalo uthi uNkulunkulu uzosinika enye indawo shenjani impela okuzeke khushwe kuyebuhleni ingakho ukuthi imisiva kahlele kasi ilethe imgidi khona ibisithi ngoba ngangabelwe le ndawo umlando lo wethempele ukuthi isesabelweni irasi eduze kweground uthi lela tempeli ngoba bengabelwe le ndawo igama lalisesabelweni ngoba bengabelwe khona usethi ke leli tempeli ngilenza ngoba sokuqala imizi la ezayo kwakusakhona ka A u A wawusekhona usilo ongakakhiwe uthi ke la
ngoba sekukho angisoko kusukhona amatende useyinqabile vele ukuya kuyona sukhona amatende uthi khathi 1980 lo kwakhiwa iPhoenix amandiya awela yeah awelela ngaphesheya uthi ke khathi ukhathi lo ngikhuluma ngayo ukhathi wasemkhomazi owakhe khona kaSipho uthi wena uzoba umshumayeli waleli thempeli akhethwa ngabantu uthi wena salwazi mangubane wakashozi uzoba umkhokheli waleli thempeli ngoba khona abantu asebezohluleka ukuhamba beyephakameni bayokwenza inkonzo khona ithempeli lapha laqala labeka ithempeli lasesabelweni ngifuna ukuthiphisa abantu bakhona ke esabelweni namhlanje ukuthi ngokomthetho kaShembe kufanele lapha umkhokheli nomkhokheli obekwa khona umshumeli nomshumeli obekwa khona angakhethwa ngezwi leningi lokuvota kusele leso sivumelano uyobekwa inkosi ingakho bezoba nenkinga njalo mebebeka umshumayeli abayikhethele bona ngokwabo ngoba umshumayeli wokuqala wabekwa inyanga yezulu kwabo ukhathi umkhokheli wokuqala kwabo umangubane wakashozi kwabo umkhokheli khona ngixoxa le ndaba ngixoxela into eyodwa ukuthi zonke izinto kwaprofetwa ngazo zikhona eke ngilungisele nake etrend akulensuku wathi ubaba mkhulu uyobuya enkosini yesihlanu ngisaleyo bese ngibuyela uSibisi ayikho leyo nto asiyazi ayikho nje hayi ukuthi asiyazi ayikho ngimile lapha ayikho izifakazelo isihlabelelo number 7 ukuthi wathini ubaba mkhulu hlatshelele sihlalo number 7 selithethiwe icala emhlabeni wonke phumulani nithokoze nabantu bakhe ziphumule ingilosi ukona umhlaba nansi enye ingilosi iphuma empumalanga le ingilosi ephuma empumalanga yayiza sokukhona ezinye ingilosi zazi izingane lalela yamemeza ngezwe elikhulu engilosini ezine kusho ukuthi yona lephuma empumalanga iza khona ezine eyidiniwe eyihlukunyeziwe emhlabeni eseyithe awubhujisa umhlaba uqhamuka le yesihlanu iyona ke le ethi ningawona umhlaba selithethiwe icala iyona ke le edala ubaba mkhulu ethi njengoba ngibuya nje mina sengibuya kwesihlanu akasonga ukuthi uyobuya enkosini yesihlanu Mophi lobufakazi ngoba nampu lobuthi yamemeze ngelozini ezini inkosi ila ngikhuluma hayi suvele nami ngithi ngisaya inkosini ilanga ukuthi lento ibhaliwe ngisho encwadini eintshumayelo zenkosi ilanga isho ithi uShembe wathi sokokwesihlanu ilanga ngena khona u5 kuzona zonke izinto ngabe sengaba isitha kunina ngoba ngitshela iqiniso buphika ubufakazi balento ukuthi wathi ube enkosini esihlanu sokuyiyona le asingazakhi izinto ukuhlukana abafowethu kwa prophet awuthiwa kuzoshemba abaningi kulabo shemba abaningi ke angingabe ngathi khona sokuyilo wesihlanu not yet akakabikho wesihlanu lento uthi babila ukuthi emveni kokuthi sebefikile oshemba abaningi uthi kuyophinda kulunge uthi umuzi wasekuphakameni yoba muhle uphinde kasikhombisa amen akasi ukuthi omunye umuzi wasekuphakameni ubuNazaretha abuyoba buhle uphinde kasikhombisa ngesikhathi esho njalo Mahlase is between 66 and 67 mangicabanga kwakusahamba amabhasi asemaqadini wawuze wayeshumayela ibhasi idlula thuthuka kwamaqadi silalela iduma ibhasi wawazi ngisho nesound yamabhasi ukuthi yabona ke manje ile manje uthalaza baby inyoni yandisa sasazi ukuthi yabona lamanje yalela ukuthuthuka babamba ngevolve ngisho ukuthi zonke lezi zinto eniqamba amanga ngazo manje besikhona ekuphakameni silalele sasibancane kodwa sasilalele sasihlele eparadise kwakuduma imoto ekhuluma ukuthi kuzokwenzakalana ekuphakameni ngisho ukuthi ke lezi zinto ezenzeka manje ngokuhlukana okwakhulunywa ngako ukuthi kuyokwenzeka ezandleni zenyanga yezulu siyixoxa ngelinye ilanga leyo ndaba ukuthi konke lokuhlukana akekho ke manje okuthiwa sokuyena osekuyena uyofika kuyofana njengaloku yaso ifunda ilanga abantu abafunda incwadi yesambulo 6 7 8 babheke kuzokwenzeka leyo nto yona into ezokwenzeka leyo 6 7 8 ngoba sebeqalile namhlanje kulokuhlukana kwethu
bakhona abasalile abantu abayimpi bakhona sebebuza ukuthi kanti kwathiwani laba bathi kwathiwani ilaba abathi njengamanje siyawaphuza amanzi siwaphuzayo kodwa akakuqedi ukoma athi amaKristu kophuza kulowo mzi kulawo manzi akomi naphakade cha ilamanzi lawa emfula amanzi emfula ngoba amanzi emfula asuke esenodaka lwala iphumele khona kodwa amanzi esiphethu aphuma etsheni njengamanje khona abantu asebenza kana amanzi esiphethu ayimaphi ile ndawo esihleli kuyona ke la sizonika amanzi esiphethu namhlanje kunjalo ukuthi kwakuthiweni ngicabanga ukuthi ke sengikuchazile konke sobe sikuthwele kulesikhumbuzo senyanga yezulu ukuthi namhlanje sizakhuluma iqiniso linje ngoba linjalo sobe singathethi icala sobe sikhuluma indaba yasezulwini siyabonga Mshumayeli hayi ke usuzosithatha usibeke ku5 o'clock uphinde ubuye ngale uhambe nathi uyiqale kahle wathi namhlanje ngabe sithi happy birthday kwinkosi usala ususho ukuthi unwelolude nokuthi yafika ngalolu suku ihamba ngalolu suku ngoba kuzosala lokho usala siwagcwalisa ama date omabili ngoba inyanga yafika ngayo aphinde ehamba ngayo kunjalo angibonge mfuthi Thabo Sambuthi fundisi so ukhuluma indaba enkulu kodwa ke ngeke ngizwe la sengikhuluma nami ngiyengikuzwe ukuthi uma umuntu ehambile kuthiwa hawu ngabe sithi happy birthday namhlanje kodwa umuntu kade ahamba kithi mina kuhamba kanjani mahamba kanjani into zanamhlanje ukuthi inkosi inyanga yezulu yafika mhla ka6 kuSeptember 1906 yahamba ngo25 kaSeptember 1995 yeah ngibona ke hayibo 2025 2025 1995 25 years yabona hayibo 30 years 30 sorry 30 years hey 30 years manje ke lokho umfundisi okuningi akushoyo la ngakuthina u25 kaSeptember intombi zisuke ziphuma emgonqweni lolu suku ke njengoba umfundisi kedesho ukuthi inyanga yezulu iyayenza izinto eziningi manje ke izokhipha intombi ngalo suku ehamba ngalo ihamba intombi siyaphuma ukuthi zaba nenhlahla intombi zihamba nenyanga yezulu hayi Mshumayeli uyabona ngenxa yalo 5 sihlalelo 5 minutes manje inyanga yezulu uzobuya kahle nayo uhambe nayo yazi khona abantu abazosala la ukuthi umgonqo intombi iphuma sizekwazi zangena yi ngicela nje kulo 5 minutes ngoba mawubuya angifuni uphazamiseke mawusubuya ukuthi intombi beyiphuma phi zayingenephi kwakwenze njani indaba enkulu leyo ishoyo ake ngithi ke singakafiki lesikhashana ngibeke ukuthi uqala kwentombi lokhu namhlanje ngesonto elizayo ngezwe sengathi ziya emhlangeni ziya emhlangeni intombi zezwe uShembe ukwakha kwakhe lezi intombi ezizawungena emgonqweni zize ziyohamba emhlabeni wakhe intentsha eyakhiwa uye wayakha ngesivumelwano noJehova sokuthethwa kwecala lesifiso sakhe uShembe efuna izinto zakhe ezasezulwini zilunge ngendlela ezilunga ngayo lo mgonqo esesithi umgonqo namhlanje uqala kanje uma uShembe efuna indawo la kithi eNatal esefikile abelungu benqaba nendawo ikakhulu basebemzwila phela ukuthi nangu uyashumayela kodwa ushumayela ivangeli eliphambanayo nelabo lelela babelifuna bengamvumi ukumnikeza indawo ethandaza kodwa uNkulunkulu ngiphe indawo la abantwana bakho beyokukhonza khona ngaphandle kokuxakeka
nangaphandle kokuphazamiseka njengoba belungu benendawo zabo bathi hayi abantu asibafunda kube lula lokho kwakusenjalo ngalezo ayikhathi nangiyake uShembe ethandaza ukuthi hawu Nkosi ngiphe kwase kuvela indawo entanda iFrench elalidayisa chabo angazi bona babe wathole kanjani lawo malungelo okuthenga besuka emazweni akude kangaka asivumelani uma sekuvunyelwana uShembe ngapha eza nemali ayilithatha iFrench imali bese kufanele kuyiwe Verelem kuyafika eVerelem eMantshini okuyiyona eyayiphethe ukudayiselana ukudayiswa kwamaplaza kulaba babe nawo dayibonga wangenza kanjani wena uthatha iplaza unikeze umuntu omnyama ayingenzeki leyo nto uyabuya uShembe uyafika hayi uselithi iFrench hayi ngeke Shembe abelungu abavuma imanje ayivumi ukuthi umthetho yabathi umthetho kawuvumi ukuthi sikudayisele leli plaza phatheke kabuhlungu Shembe uthi ke uma ethandaza uNkulunkulu uyaphendula uNkulunkulu kubantu abafanele Shembe kwenze njani uthi Nkosi ile ndawo ebengicela ukuthi ngiyithenge labantu bakho ukuze udunyiswa kwakho kungaphazamiseki ngoba wonke umuntu unendawo nala masonto akhona nendawo yawo la engaphazanyiswa khona uma ekhonza nathi besicela ukuthi kwenziwe nje into enjengaleyo uNkulunkulu abesethi kulungile manje abelungu bayenqaba usho njalo uShembe uthi cha kulungile yenza nje umuntu mefuna into uyathandaza ngeke uyithole ubalisa thandaza ulinde ushike uShembe uthi ke uNkulunkulu Shembe yenza nje landi ingane zamantombazana bese zisikutshani zakhe inkatha le namhlanje okwathi wayenziwa uNkosi uSolomon hayi kade yaqala uShembe kade yakhe inkatha yakhe wakhe inkatha lezi ingane zize khona la kule ndawo ziguqe izinsuku zibe isikhombisa zithandaze zihlezi ndawonye izinsuku zibe isikhombisa umfundisi kwakhuluma la ngendaba zesikhombisa izinsuku zibe isikhombisa zithandaze uNkulunkulu uzokuphendula wasuka uShembe ngokusheshsha washone kuphakameni waqoqa amantombazana wonke ayesefanele wahamba nawo owayisentanda kwaguqwa la kwenziwa lokhu kwakushiwa sikuyibopho eutshani kwakhiwa inkatha zaguqa izingane zathandaza zaphela izinsuku zantathu uNkulunkulu waphendula wathi Shembe sekuzwakele wayesethi ke uShembe ke ensukwini ezisikhombisa lezi abekade uNkulunkulu ethe kuzawulindwa ngazo siyabonga abantu abami asibuyeleni ke kuphakamini hambani nezinkatha zenu njengoba namhlanje lezi ibopho zisekhona namhlanje ziyenziwa uthi ke uShembe uma sekufikwa ke kuphakamini kwahlalwa usekhumbula ke indaba intombazane kaJafete amen ukuthi ngoba nakhu sifungweni sakhe isifungo uNkulunkulu wasinikeze sona sentombi kaJafete mantombazana uJuly 1 niyangena emgonqweni wenyanga ezintathu intombi kaJafete yathi kuyise ngesefungo uthi uJafete uma Nkosi lempi ngiyinqoba uma ngiyinqoba lempi into nje yophuma ekhaya qale iyona ngoba nginikele ngayo ngibonke ngoba isefungo uma ke sekwenzeka inkosi ensukwini ezintathu nayibona insuku ezintathu zimele izinyanga ezintathu kwavela kwenzeka lokhu kwahlangana inkosi uJafete indodakazi yakhe icela izinyanga ezintathu ihambe iye ibhiyoze namantombazana ikhalela umntombi wakhe ikhalela umntombi wakhe la uShembe emva kwensuku ezintathu eguqile uNkulunkulu useyaphendula isifungo ke manje okuyophuma endlini kuyokwenza uthi ke nizawugoya ke izinyanga ezintathu uJuly, August, uSeptember
bese niyaphuma lokhu uphuma kweintombi ke ku25 September sokuphela inyanga ezintathu ila ukuke ngithi ke ziphume emgonqweni yeah hayi iyo le bengafisi lahle ngoba niba kugonqiwe kwenziwani bekwenze njani ngoba yithi sodwa esigonqayo futhi hayi umhlaba wonke ngikhula zikhona lezo intombi kade ingakhulunyiswa ngoba sakusho ngoba kunomthetho hey kwakushumayele zona kwakushumayele zona ngo25 ngiyakhumbula inkonzo iphethwe uMadevu uDadobo enkosi yasemagcunweni phakathi endlini yesonto kuSeptember ngoba inkosi yamakhosazana kwasuka uMadevu kwangena intokazi yakithi uKekane yaxoxa indaba yayo kuyisikhathi sabo kwasuka lapho kwangena uMbelijisi ngibakhumbula kahle baba bathathu kuyinyanga yabo kunjalo bebenikwe lelo thuba abakhulumi nendoda umuntu angithi mahlase phela ngihlalile esipholi kuneyinsika esipholi eyilokhu zumuzi umuntu ke wesha elesipikili ulala eduze kwesibopho sakhe yeswa akagoduka ekhaya ugoduki nesibopho njoba sesenza nje lokhu isibopho umuntu welala maqondana naso yilo ulala maqondana nesibopho singasenta kwekhanda lakhe elokhuzeni lona lo nesibopho sakhe kuyothi ke ngomhla ka25 bayaphuma ke angibakhumbuzani babe yapi uyabona kaMawula ngomhla ka25 kaMawula ngena ke ngathi uyephakamini yebo uzothi ungakhuphukeli kumdedele sokwakhiwa imizi manje kunomhosha la kwakunomsilingi ngaseduze kaZungu kwakuthiwa kaZungu esigcawini la sekhona khona isikole zayifika indlaleke lapho ke intombi ziye manje kolulekwa lapha esingathi ufactoryeni khona umkhokheli khona umphathi wazo sike sayibona la zinoMbelijisi kodwa seziyongena ngaphakathi kodwa indawo kwakiwa kuyona kwakuyilapha kulowa mfula waduze kwaZungu eduze kwesigcawu kuthiwa kusezibukweni yeah kwakuyilapho kwakwenziwa khona izibuka kwakhiwa imizi zingeze lapho khona intombi ilapho asazi ukuthi uShembe yini ayeyibone kulowa mhosha asazi ukuthi yini esesilahlile ngokuthi ngasayiwa kuona amanye amaqiniso ayofuna sokhuluma ukuthi wayeboneni methakiwe lapha wayeboneni methi intombazi yekhona yini ayilapha yini edala futhi kube seduze kwala kwaqhamuka khona amadoda kaMjado wesiyamemeza wathi wonke umuntu akavunule uZulu sefikile Tata singene uZulu sefikile yonke le ndawo kushiwo zonke lezi zinto asisakwazi ukukhomba usufika khona imizi yabantu kuhle yini hayi okuhle ukuthi umlando wakhona ukhona ngeke sikhuluma yeah hayi kamshumayeli hayi nangu useshile umfundisi waDede singene hayi sesidedile ke manje hayi awungene kuyona nyanga izulu Thabo Sambothi mfowethu umfundisi uyakhuluma la sengiyisitha yini ngoba nginitshela iqiniso na indaba enkulu ke Galatia 4:16 indaba enkulu ke leyo ngoba iqiniso leyintandane leyihambela lodwa linakwe umuntu iqiniso kuningi ke futhi umfundisi uyobuya kuxoxa okukhulunywa akho ngayo inyanga yezulu ukuthi kwake kwaboshelwe inkaba ubabila ngayo zalima kahle kuyena wayesethi ubaba mkhulu azithathwe inyanga yezulu kwathi manje zithi ziyalithatha isoyi ikhuza kanye zaxabana lokho kwathiwa ngeke ibandla linjenje linxatshaniswe uye cha uNkulunkulu wayekhuluma ubabila ngayezulu ubabila baba mkhulu ubabilanga uthi wayethi ubaba singahlukani esho singahlukani nobaba omncane uthi kwakuthi noma abashumela babesibhasobhili sesikhulile besihlukanisa athi angaqhamuka athi ubani othi abahlukane labantu bahlanganiseni ngakho khona lokhu ukuthi kuyothi hamba kuhambe
laba bantu washo wathi nyoba nenyanga yezulu ibikukhuluma lokho sasilala ndawonye ethu baba asingahlukani ngoba kuhamba abantu basehlukanise babe kuyayikhuluma lokho inyanga yezulu manje ukukhumbuzana nje lezi zinto ukuthi uma ngaduka waduka nawe waphambana nokwashiwo umprofeti nokwashiwo uBhombela waphambana nako ungeke yini uzibuyise ngoba mawuphambene noShembe usengozini usenkanankaneni nje enkulu ongayazi ukuthi ungayenze njani uBhombela la uphambana naye khona akaqedi wena wedwa qede wena nesizukulwane sakho la nakwelizayo ungaphindi ubonakala ungaphindi uvele ungabikho lutho lokulungisa olukulungelakho singofakazi ningofakazi emazweni amaningi la uShemba axoshwa khona engaxoshwa abantu exoshwa amakhosi kwabhutshwa nanamhlanje kusakhala kuthiwa kwakuninkosi la yakwasibanibani izwe layo seladliwa amanye amakhosi ngoba kwaxatshana noShemba uShemba akuyona into yokudlala njengoba sidlala ngaye nje nathi namhlanje kodwa khona sikhuluma leyo ndaba ukuthi ungezibuyise yini ngoba kukhona izizukulwane uJehova ezisho ngiyawubathethelele esizukulwaneni esithize asikafiki leso sizukulwane ongazi uzokhonza ngaso uthi inkosi okhokho bami bona ngizocela intethelelo ngizobacelela intethelelo ngoba kuyathethelelwa lapha ekuphakameni kodwa kuthethelela izinto ezifanele ukuthethelela hayi noma yini kodwa zonke izono ziyagezwa la ekuphakameni singaxabani noShembe eNazaretha asikhumbule ukuthi kuphi la siphambuke khona bese siyabuyela sikhumbule sikhumbuzane futhi sithobe sizithobise futhi sikhuzane senze okufanele kunokungafanele ngiyakhumbula inyanga yezulisho kulokhu umfundisi abekhuluma ngakho kungenwe kuphakameni kwakungu3 July yamemezela yonke indawo yathi siyangena kuphakameni yamkhumbuza umfundisi nababe khona ukuthi uma sekufikiwe la kuphakameni kuzongenwa la emgaqono yakwaB la inhlangano yethu yamakhona izongena kuphakameni kwaqoqana kwathula kwenza nje zenyukazi ngumgwaqo zibheke lapha kwaKhasimbi kwagcwala kwathi inswi la ngasekuphakameni bakhona abaveva khona njengoba umfundisi esho nje ukuthi abanye iminyaza lethi yayiqumbile umuntu emncane usebona seyisigwili nje wayeseba isiqumbe nje sensizwe kanti ulayishile into zakhe ngoba babeze empini abantu yazihola yona inyanga yezulu tetela ngene nango Zulu zehla zisuka la kwaB zehla kahle yathi mayifika la akithi kufanele idlule iyongena lapha esangweni hayi yathi mayithi nje yayisithi ukhishi yangena la ngaphakathi wow basha abantu bathi hawu kanti ayikho lento yabona bahlubukile abantu kanti ayikho lento kwathandazwa kubhekiwe ngoba kubhekwe ukuthi khona into ezoqhamuka nangale angazi ke ngalo ukuthi babeni kanjani sasikhona wathi maqedwe ukuthandazwa yayisithi ke hawu yababuka abantu yathi hawu yathi hawu ngiyanibona kanjena nje ngiyanibona seniphethe into zenu abanye baphethe ocela embabavele la kusho yona evele la ngemuva eMnazarethini uthi ngebabona uthi abakabani labantu enizobabulala abakabani labantu enizobabulala yathi phezulu yakhomba phezulu yathi siya emaqadeni la siya khona yangena emotini kwaphela ngalelo langa njengoba umfundisi esho abanye bahamba ngalelo langa
abanye ngalelo langa basho bathi asuka yikho lento kwase kuvuka ubuntu bangena ubuntu isithi mayifika le ngesabatha ithi ningaphindisa okubi ngokubi yama kuleli verse yama ithi umkhumbi ikhuluma koJakobe lapha ithi umkhumbi unamaphina amancanyana kodwa lamaphina amancane drive umkhumbi omkhulu la elwandle ithi ulimi ke lunjalo uthi asibe inhliziyo zethu azibuye zize ekuthetheleni singaphindisa okubi ngokubi madoda yasho yagcizelela namhlanje kusenjalo lawo mazwi ahlala naku sikhona naku sikhona yilokho ke sikukhumbuza ukuthi hayi uma kwenzeka kanjalo ungebuye yini uzisole uzehlise ukhumbule ukuthi ngona ngona le ndaba yenyanga yezulu Mshumayeli mfundisi inkumbuza indaba sake sayixoxa futhi mfundisi la eyezinja izinja zake zayaNkulunkulu mayifika lapha emasangweni ezulu ziyafika kunomgcini masango seziyasho ukuthi besicela ukuzobona uNkulunkulu kodwa nifuna ukubona uNkulunkulu nina ngoba kwenze njani buza umgcini masango la egate ithi cha sifuna ukuzokwazi ukuthi wayezethi thina zinja ngasingena ezulwini nje ngobani sasoneni bonke abantu bengena ezulwini thina uthi asingene ezulwini ikhona incwadi isho 22:18 uyifunde yonke sathi uyifunda mfundisi siqale ku14 babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila bangene emzini ngamasango ngaphandle kukhona izinja abathakathi izifebe ababulali abakhonza isithombe nabo bonke abathanda nabenza amanga baxuthwa nezinja ziyabuza ke izinja ngoba uyabezwe lapha sasibulala bani sase ikonke lokhu kubaliwe kodwa thina sifuna ukwazi ukuthi wayezethi asingeni nje thina ngobani hayi usethi ke umgcini masango hayi animeni kancane la ngiyabuya ngisayonibika la ngaphakathi ahamba umgcini masango athi kunyamalala zimi izinja bese abuye nezwi bese ethe njeni cha kuthiwa nginitshela ukuthi uthi uNkulunkulu hayi buyani ngosuku oluthile uzonivulela ningene iappointment yabo uyabenzela uyabe akusiyona neappointment kuthiwa hayi nizovulelwa ningene ngoba uzwile isikhalo senu anonela uthozani kubonakala khona uzani ningene ayike hayi zahambela phezulu izinto ejabula zawomema nezinye ukuthi ke hayi ke simenyi hayi sesihambile thina bekuyisigungu sakhona hayi sesifike sesambuza akazange aphendule nokuphendula uthe nje hayi ulibonile iphutha lakhe ukuthi wenze iphutha akazange asho okuningi uthi asobuya ngosuku oluthile sobe sesovulelwa singene nathi ezulwini lashaya usuku zaseyifika zaqhamuka ziyibuthi impela zonke izinja ayigqokile qhamuke iqulu hayi kwase bephuma abagcini masango base bethi mani khona lapho esivula amasango ngoba uthe uNkulunkulu asenivulele kakhulu eleni isango ngoba nibaningi ningene kahle ayisevulwa kakhulu amasango avula athiwa genge lezi ase kuthiwa wozani ke uzase isuka sibona amasango evuliwe ayi zaza thamazi kanje kwavele kwaqhamuka inyamazana ihambele esangweni idlula phambi kwesango awu hayi inyamazana ayizabe zajika
awuzazi la enyamazaneni awuzathi inyamazane yashona phansi inyamazane yahamba inyamazane zahlula ngokuyibamba zakumbuthi hayi bokuvuliwe ezulwini hayi ayikho indaba lento sishile futhi asiphindelene ezulwini zahamba inqapha ibuyele emasa ezulwini zathi ziyafika ezulwini ziyafika amasanga asevaliwe hayi sasibuyile vulani kwathi hayi nina isikhathi ebenivulelwe sona sesiphelile amasanga asevaliwe ngeke nisakwazi ukuthi ngene ezulwini ifana nabo ke labantu abahlubuka kwaba yinhliziyo ezava izinja ivalelwanga umuntu izulu zavalelwa inhliziyo zazivalela zona ngenhliziyo ngoba kwathiwa nanka amasango zona zabona into nalabantu laba base behlome kahle ukuthi yobulala inhliziyo isishilo ukuthi siyobulala mase fika inyanga yezulu ithi hayi hey abakabala abantu eniyobabula bavele bahlubuka inhliziyo abakhishwa ngenyanga yezulu bakhishwa inhliziyo kunjalo hayi mshumali bengidlula nje ngoba nami ngikuyona le ndaba yakhe impela ukuthi abantu ngazi ukuthi wangathi bakhishwa yini ekuphakameni khona bayikhipha bona nje ngenhliziyo cabanga nje badinwa ukuthi kuthiwa asikashaya abantu badinwa yiloko abantu hayi nokuba nalabo abantu bayamakholwa isikanye nabo sigqoka ingubo ezimhlophe kodwa masicasula ukuthi abangashawa uyabona indaba kaShembe izolo bengihamba nayo 23 lo muntu indaba kaShembe isimangalo khona isigameke ngisikhumbulayo engeke ngisikhohle empilweni yami makiwe Swazini Mahlasi ngathi wawukhona 70 ba 8 masiye Swazini phela kwaqala ngo74 ngithi ke inkosi yayisuka la nangaselinda iyale yayingasemnandi nokho no sengisho enyangeni yezulu ngithi 78 February uyabona mokiwa eSwazini amabhasi ekuphakameni ayibhaliswa yimina sasiqashe Olympic amabhasi ayiphila siqashe Olympic ilokhuza ngixoxa ngoba ngizwe sokhona izinto ezifakwayo ngazi noma seyiqiniso unoncebo wakhe amalokhuzana ama passport ngiyakhumbula ngithoye egadeni kaMsomi kunjalo kodwa ngikukhumbula kakhulu ukuthi sesimile esangweni ngangahambi ngebhasi ngangihamba nenkosi yakamaphumulo uMhlamzini yebo mase simile esangweni kuliphi isango kuloko egolela amabhasi ayemegolela shona phela ukuthi siyasuka ephakameni manje sesegolela cabanga amasanga sekuphakameni sesegolele emasangweni kuthola ngalowo nyaka kunabantu ababengenawo ama passport akusangeneki manje ngasentla inyanga ezulu engezongena egolela ngithe izongena ngasentla yebo ubani nomahasha ngazi nomahasha lapha ngasentla noma ngathi nomahasha izongena kona kunembuzo ngala yabantu abangaphethe ipassport kunembuzo ngale emoto eyayinje umbala wayo njalo yayihlaza eyayithwala izitsha yayinesigubhu la ngaphambili uyishalo umwelase mangikhumbula kahle kufanele manje kuvulwe la kulesigubhu ungena eSwazini la khona izitsha uthi umwelase ayithintwa umuntu ongagcotshiwe lento futhi ayinogcotshiwe akayithinta engalawuliwe kunjalo umnikazi wesonto bathi abayalalelana lento yini kuze kufonela usobhuza wesibili hayi bukhona izinto okuthiwa ayivulwa la kulaba abantu babo athi usobhuza alikho elinye icebo kusho bese beqhamuka nelinye icebo ke la bethi mingavulwa ke ayinukwe izinja nakho ukuthi lento injani phakathi khonani phakathi akukho namabhomu aphinde futhi umwelase nomthetho bethi hey inja isondeli kulendela njalo ingxoxo ehlakalo manje ayisondeli inja kulento ela lento yasezulwini ngokuthiwa ayifuka nje kunjalo athi amaphoyisa hayi niyabona lezi nje ayifundile lezi ama graduate akuzona izinja
Njalo. Wathi kulungile ke kodwa ke ningasoli uma kukhona okwenzekela kulezi izinto. Angithi le nja le ifana nomuntu yakhokhela senobona athi nenzenjani umnazi wawo bese beyidedela bathi yanuka kabili kathathu awu bathi waqonda umsila yalala nje yafa khona lapho kunjalo bakhona abantu angikhulumi ngenganekwane okuthiwa yenzeka ngesikhathi sika Jesu khuluma ngento eyenze ngo78 ngala kwathi mokuzwakala sokufinja kwaze kutshela sobhuza ukuthi hayi bese inalelinye icebo sifake inja isifileke inje yiphoyisa angithi azama amaphoyisa lezinto iregistiwe lezinto yafa yaqonda into ayenzeka njalo khona inyanga ezulu njalo hayi ke nangala bese kuthiwa hayi kenzani nje ababhalisa abantu ama ID yabo izinamba zabo bese bengena bonke yakuduma ingcwele kufanele amabhasi angazi ukuthi ayimangaki ayilandelana ubona ngehazard abantu bangena bengena passport kwabhalwa phansi sangena wafika wangena umhlangano sahlaliswa lahlaliswe khona yangena inkonzo yesabatha nampa abahleli lapha bafika umama bakhona bahlala phansi nabo kodwa ngiyinto enenzeke ngesonto emgidini ngangivunule angivunule isikhothi sami nje simnyama emgidini bese qhamuka kusobhuza wesibili sibone iqhamuka lapha imoto bese kuba khona ohlebayo athi ngeke nimbone njalo mase ehlala phansi la bafuna ukuveza yabe imhlola noshabu uzoveza yakhe imhlola ngampela sabona le ndoda isihleli phansi akekho wabona ihlale kunini kwathi putu sehleli phansi sokuma abantu ngala nangala namba sohlela amakhosikazi lapha ugcinezwa le ezale igcina siyibona imoto siza lapha ilandelana kodwa sambone sela wasenze yakhe imlingo yasezulwini ushembe kule yantaba la kulele khona amakhosi khona kwaqhamuka ifu Faro nomos lezifu leza ithema lifika ifu phezulu kwala gidwa khona la seliyayishaya imvula la ishaya endaweni yabona umoya toilet ithothi semva kwethu ama kilometers amangaki nithi ama kilometers ama meters ambalwa umoya toilet uyochama ubuye umanzi kunjalo la gidwa khona lini izulu la gidwa khona lini izulu simanga ushambu sefuna ukuveza okwakhe yenye into engishoyo la ithi ayikho into noma singakhuluma sithini eyayithi inyanga yezulu ngeke iliphathe ibandla ingakho uma isiya ko cisha umlilo kaSomara Mashele lashonela khona ngidabukiswa into yodwa ngine video VHS yaloko ebhajwe kaMasipala abantu abamanzi uNgcobo owumanager kaMasipala bakhulume naye ukuthi angibuyisele leyo lokhuzi kule video VHS esayithola nomfundisi uMbethe muzwane inkosi inyanga yezulu iyothandaza ethuneni laSomara Mashele kwenzeka isimanga ushisano akafuni inyanga yezulu izothandaza la kamfuni ushembe ushisana emva kwaMashali emveni kaMashele akamfuni ushembe uthezela usefikile ushembe wakhuluma nabantu ukuthi uSamora ngafela emlilweni munye umuntu ongangikhipha emlilweni ushembe kuphela ukhona ke use South Africa nangu lo shembe amadoda akhona ke sebekhona bakhona bangale ngase Mozambique abama Nazareth itshela inkosi kulungiswe anqaba ushisana ngithi kwadlula iminyangana weseshaya inhliziyo sifo senhliziyo kwase kufanele ahambe ayephesha kweyilandla ayohlinzwa inhliziyo kanti inhliziyo yenziwa ushembe wenza lento ayenze ejele la khona umphathi wenza ukuthi ngene uMnazareth abona la iwesivini iqale lapha eMozambique lo wagula kwafanele ayohlinza inhliziyo uthe mewelile ngiyayikhumbula indoda ilokhuza lapha labehlanga nenyezulu nanku umbala welokhuzana welokhuzana yini lo amasafari yayifaka amasafari leyo ndoda okuyona ayiphethe ngaleso sikhathi yayifaka amasafari ayilombala sikhomba nombala ngoba into eyenzekile siyibuka
le ndoda kwase kubiyona ephathayo uhambi yayisithi gijima woza uzongena simange senzeka lama VHS ngiyafisa ukwathola engene esangweni eMozambique kwakunama wheelchairs ayehleli kodwa la idlule khona kunabantu ababesukuma engamile Thabo ingamile inyanga izulu ayikhulumi nabi yahamba kushunquthuli akanomgwaqo khona kushuthwa ngenadiyela kwakushunquthuli ziyongena imoto sangena imoto kwayiwa lapha emathuneni angazi ukuthi ilanguage yayichumana kanjani bathi inyanga izulu yayikhuluma nalo baphendulane yona ngalolu limi kwenzeka kanje kuPetro kwenzeka kuPetro ngithi Petro 10 lapha wayikhuluma olunye ulimi bezwa abantu yebo kunjalo impela manje sengikhumbula lezo zinto ke ukuthi uma ngempela ungitshela into engayibonanga ngizovuma kanjani ukuthi lento yenzeka ngoba lokhu sikubonile lokhu kanti kwachaza ukuthini konke lokhu sikubonile ingakho ngithi isikhathi esikusona sokuhlukana koShembe kwakhulunywa ngaso kodwa uma ufuna ukwazi ukuthi sizophela kanjani khumbula indaba ka1212 endlini ezu12 zika Israel ukuthi kwaphuma 12,000 in each and every house lo 12,000 wenza abantu aba144,000 bathi sikhumbule ephakameni mebe sikhumbule ephakameni la khala icilongo ephakameni ngoba la kulele khona amathambo kaShembe mebe fika khona bafike bathi sifika nokwakwenziwa la ekhaya nakhona ekuphakameni kwaba khona bathi hey ngempela kwakwenziwa kanje kwaqhamuka u12,000 nakhona kodwa icilongo la khala emzini wasekuphakameni kukhulunywa lapha eBhayibhelini ngeingilosi eziyisithupha kuthi ingilo eziyisithupha zona zayikhishiwe ziye kulabantu okuthiwa babe betrayer noma babe dayisa ilokhuza kaNkuluNkulu abantu abadayisa into kaNkuluNkulu ke ilabantu asebeqhamuka ibona ama betrayer ke lawo asebeqhamuka nemithetho uShembe angayitshelwa ngezulwini angayishongo asebeqhamuka nezinto uShembe angayitshelwa ngezulwini kunabantu ababuza ngoba uShembe wathi kwenziwa ukuthi nase nenza ukuthi uShembe wathi kwenza ukuthi nase nenza ukuthi ilabantu bokuthiwa kuzotshala imbewu ezimbili khona abantu abafike labo kuthiwa ke labo abafarisi nabathelisi abathelisi ubabona njalo mokukhulunywa abakhuluma indaba kwezulwini bakhuluma indaba yokuthi uthando mukhuya ngothanda khuya ngothanda uthanda uNkulunkulu khuya ngothanda ukuthanda umuntu uzaphiwa imali labo abathelisi phela mukhuya ngumthelisi kuya umuntu oqoqa imali abathelisi ke ungakhohlwa ke asikhuluma lento noma ngazonda abathelisi babekhuluma indaba kaNkuluNkulu kodwa indaba kaNkuluNkulu ababeyikhuluma babethi sibusisiwe isandla senzani esiphayo kulesamukelayo babengakhulumi ngomphefumulo womuntu ukuthi ubusisiwe umuntu ogcina umthetho kaNkuluNkulu kuzazuze indawo maphi ezithini wokuphila njalo abathelisi ke babekhuluma ngaleyo nto wawuthi musu ufikile kubathelisi abathelisi babengenandaba nokuthi isakwazi sithola impesheni bathi kuthiwe imali ecollectwa kwaSaudi u20 cent lo muntu hola 50 cent athi mesethi lo ngiyashoda kunawo Saudi endlini bangakhipha imali yokuthi mi hambi yokudla athengele imoto ngezinga labathelisi ngoba into esemqoka esikhathini ekusona ngaphambi kokuthi uBhombela angene ekubeni umholi webandla waqale waphenduka ubonana noNkulunkulu ilento yadala ukuthi abaza abantu bakaNkulunkulu isikhathi esikusona abantwana abahle ngikhuluma kabi kodwa iqiniso isikhathi sokuhlala kwabangenalo uthando labantu into oqala uBhombela yenzayo Thabo ukukhulume ngalento ubuka abantu empilweni yabo ngoba yalithi ngingakudla ukuthi nokuthi uthi sithi seluleko sakho ekupheleni lomthandazo Thabatha igeju ulimi uzophila ngakho akasho uthamba uyosebenza njalo ufuna into ezokondla wena akakhulumi ingakho ezelukweni zakhe ethi uma wena mfundisi
abantu bayaqalisha ukuthina njengabafundisi kuthiwa uma wena mfundisi usuyinhloko yokuvilapha awuzokuba yini umthwalo phezulu kwabantu akuzothini mesinganikelile kusuthi abantu abasangithandi njalo wena uthanda ukuthi kunikele ngoba wena uyinhloko yokuvilapha right mesuka lapho abangela abantu ukuthi badle baphile usethi ke kugcineni labantu ekugcineni ngibabizele ezulwini uyabuza umlungu Shembe wathi wena uzothandazela abantu ukuthi baphile wasuwakhubheka beza wakho umzose kuphakamini waso ohlala abantu physically wasuwakhubheza kubheka bezayo ofuna imphefumulo yabantu kanti wena uzothi abantu abafe uthi ubhombela phela labantu ngizobafundisa ukuthi lo mzimba abanawo awuyona indlu yokugcina indlu yokugcina wona uyindlu yomphefumulo kodwa lo mphefumulo ufuna ukuhlala endlini ehlanzekile ngizothi ke abahlanze imizimba yabo ukuze lo moya ohleli la ngelinye ilanga uhambe ubheka bezawo ke ngiwakhela imimoya ehlala endlini ehlanzekile yayisiphuma iyakabheka bezawo uthi ha kanti uthi mina ngizofundisa abantu ukuthi abaphile physically babephile spiritually abaphila spiritually ibona laba okuthiwa uma behamba kuthiwe balele bazovuka uthi kubhombela ngiwakhele lapho uthi ngiwakhele incwadi ka 37 uDaniel 37 yamathambo 33 and 37 Hezekiah 33 and 37 yeah uthi ngakhela lapho uthi ngelinye ilanga nami ngelinye ilanga uzongimemeza uJehova athi Shembe aphi amathambo abantu ongakuthumela ukuthi bashumayeze ubabuyisele kumina ngoba methe babuyisele kuyena usho ngoba akasi inyama uthi methe babuyisele abantu ngoba mina ngafaka umoya wami kubona wena kubafundisa ukuthi abawuphathe kanjani umoya wami enyameni ukuze ngelanga sengimemeza umoya wabuvuke njalo ikona lokho kwadala insizwa iyayisebenza eJaldini ihletshwa untombazana esebenza naye ukuthi isithandana noMesisi wayibulala ubasi kayincampuncampulo wayibulala ubasi mase ibulele ngoba lensizwa emzimbeni wayo umphefumulo kaNkulunkulu leyo uphethe kahle ekseni ngo9 vuka nathi ntambama ithilala nathi ngesabatha ethi mbongeni Jehova kubelungile uma sokufikwa abafana balusile bezwa la kwahambelwa khona lensizwa kulokuhlatsheleka yahlatsheleka kunestabela umgcibe ehlathini kodwa ngoba umoya walomuntu wawuhlele endaweni eclean uthi ngiyiswele indawo yami uyahlabelela abafana bayixoxe kubasi hayibo la intshumayelo yelanga le eparadise uthi kunento ehlabelela mhlambe khona wagciba iradio phansi kulokuhlabelela khona asikuzwa ndawo kodwa ngathi kwasezulwini athi basi niyabona manje ngaphinda na lapho niyaxoshwa la eJaldini ile yonto esiyizelela ekholweni ile yonto ezidala masiphuma la sihambe siye esabatheni siyozama ukuphilisa umoya ngisho noma ucinelelwe inhlabathi kunjalo lensizwa ilokuhlabelelile la phansi bese baxoxe ekhaya ingane kokubazana hayibo lapha kunegquma elikhona kunento ehlabelelayo phansi izwi lomuntu kodwa ungathi izwi siyalazi ungathi omunye sasinaye noma engekho la ekweluseni wesekitchen kodwa engathi izwi lakhe abazali bahambe bafike balunguze abaxoxa umlungu afuna ukubadubula bese beye enkantolo bathi hayi lapha kunento nje aqanikele khona amaphoyisa afika lale khonto ehlabelelela ba apply lithi ungena ngenkani la kumlungu ivuma inkantolo kumbiwe mongbiwa naka amathambo phansi la mathambo kusasela isikhindi kuona esingabolanga athi umede mayibo isikhindi engamthengela sona nje lo mfana wala kubuza wonke umuntu ntombazana uyamazi lo muntu ya isikhindi ngiyasazi kodwa kamathambo phela ngazi umuntu mina ngazi umnazo wesikhindi amathambo akwazi kubuzwe kugcina sokubuzwa yena ke manje umnumzana uyamazi lo muntu ngoba amathambo ayenokuphila kuthiwa ngaleso sikhathi wethu mephendula lo akhala
akhala igazi li fresh amathambo kuphuma igazi lamathambo ngoba ingakho ethi uShembe ningabe nisalidla igazi ngoba umphefumulo uhlala phi egazini khona leyo ncwadi le ule uthi ke ngoba igazi lihla igazi umphefumulo womuntu uhlala egazini kuphuma igazi eli fresh maliphuma leli igazi li fresh babo yena dala amakhuluma wena lamathamba akhali akhala igazi mokhuluma intongana akhalanga igazi mokhuluma umedemo wakhe akhalanga igazi kwakhuluma wena akhala igazi ithi intombazane hayi kwahleni sengikhuluma iqiniso nganginomona mina lo mona esinawo ngoba njoba kuhlukelwe nje sibulawa umona munye uNkulunkulu into efuna uNkulunkulu ukuthina akona kuba abangani bakhe afuna umngani uNkulunkulu uNkulunkulu ufuna sisebenze imisebenzi yakhe sigcina imithetho yakhe kuphela akekho umngani kaNkulunkulu ukuba umngani kaNkulunkulu ugcina imithetho yakhe kunjalo ithinto manje cha ngasuka umona sizovuma nini thinto umona lo dala sicathe yami inkosi ingcono kunale eyami inkosi ingcono uShembe emunye kubhombela kuphela ngoba umbona lo hluphayo ayami ngcono inkosi yenzeni kuthiweni ngayo kuthiweni ngalokuhlukana ngomuntu asemqawuthi kuthiweni ngokuhlukana intomani ixolo cha ngasuka umona zonke izinto ezinhle wesezipha lo wasiwenze njani ngase ngumthethe lo mfana uthandana noMedeko wadina wafa kwakusikhathi sobandlululo ngaleso sikhathi wawungadleli ngisho lokuzeni esitsheni wawudlela esitsheni senja kwenza isikhathi futhi umuntu ebhadi ngisilo senja ungcola isitsha senja kuthiwa singcolisi kuku sikutholile thina lo hayi qhamuka amantombazane sibamba amato ngephinifu ephethe isinkwa kanje busy sikhipha la kokuglena esikode eBenot siyibonile leyo iphethe ngephinifa isinkwa amaslice abo amabili agcoba ujamu uwabeke lapha etshanini lenkomishi yokhethe lenkomishi yokhethe isayo yeyibo ibeke lapha phansi ofuka sokugcwele intuthano uthuntuthe ngoba kufanele udle kwakuleso sikhathi ithi ke ngathi lo uthandana noMedeko wadina wafa uthi ithi dona ngisamgcina lo mfana mzwane ephuma nobasi ephethe ipiki nefosholo kuthiwa lensizwa ke yayihlonipha kakhulu yayingebona laba namhlanje ukuthi uma kuthiwa imali incane bese wethu asiteleke kuthiwa afuka ukuthi uba simba la umgodo olingana nawe yangabuza ukwenziwa njani yangabuza ngoba ufundisa ukuthi olalela kahle umqashi wakho ikhona leyo ncwadi usebenze futhi ithi isebenzi lalelana abaqashi beni nani baqashi phathani kahle isebenzi so ifunda ngelinye ilanga wamba uthi ke umlungu njalo lokungena phakathi ubone ukuthi usuphuma kalukhuni yini uyabuya umlungu sethi kuyona lensizwa akungeneke ngokuthi yalingana na umgodi wangena wathi ngena yayibuyisela inhlabathi yamnakwazi kodwa ngoba wethi ivuka nathi ekseni wengena umona umphefumulo wakhe wahluluma wakhuluma waphuma lapho incwadi kaEfesu 6 there Efesu 6 5 5 kuya ku9 iyo le ekhuluma ngabasebenzi ukhuluma ngobhombela umuzwa emthandazweni ukuthi kwala abantu ayebaphethe kwangebona bakhe mayithi banje elikhulu likaMenzi wezulu nomhla kuthiwa ngandlela ayibahlonipha ngaye labantu kulamakhehla ngisazi iliphe elalesixoxela lithi ngisho ehamba wayihamba sithi yambona avela ame nje esikhaleni ngoba phela kuthiwa wayinjalo nithi yambona usiyaqalaza phezulu eqalaza adla imhlathi bathi bayambona useyaguqa uguqela bona behamba naye athi bantu abami uJehova uthi anginitshela ukuthi bathi kwahamba hayi obaba baze bathi cha nceke enkosi isicela ukuthi ungasiguqeli uyena waqala ukuguqela abantu njengoba eguqelwa namhlanje bathi thina esoguqa hayi wena uguqele thina ngoba wayesethi mayiguqa nabo base beguqa bese beyamlalela ukuthi uthini baqale bangaguqa ibaxaka lento hayi kuhamba athi mayiguqa nabo baguqa kuhamba base beyamcela bathi cha sicela ukuthi guqe thina manje bathi ke kwathiwa amasekhaya manje bese bemshiyela igap ahambe phambili ngoba bayamazi ukuthi mayiseqala esema bame babe negap
uzothi mayiphenduke ebuya bese beyaguqa ngoba phela akasabuya yadwa usebuya nezwi njalo ngake usebuya noNkulunkulu ke manje ukuthi uNkulunkulu bese beyaguqa balalela ukuthi uNkulunkulu uthini kwaqala kanjalo ukuguqela uShembe sengisho lo labantu abathi ngeke ngimguqele umuntu cha kunomlando ukuthi uguqa kwakhe into yasezulwini vele uyena oqala waguqela abantu njalo bakamenzi wezulu nomhlaba Thabo isikhathi esikusona simbi kakhulu ngeke ngikhumbule lento beyisho ukuthi makho umzwa sekuphakameni emahlasi bathu aqalanga ngeyakhe indlu njalo bathi mayise kufanele kulalwe khona abafundisi owakhindle abafundisi la bezohlala khona uthi awu batabami senizongena bathi baba bonga kanjani ngene wena kuthiwa wathi yena lalelani mina ngumalusi wenu ngenani nilale ngizonelusa bathi kwangena bona ohamba olala phansi kwesihlahla njalo uyambona lo muntu uthi uqhamuke ezulwini kuphenduke yena kuqala wazi ukuthi izimvu engiyilusile kufanele zime kanjani kufanele iphephe akanayo inhliziyo yomthelisi masubhekisisa cishe ukuthi ubhombela ukube wehamba ngemoto umuntu yakhe ezohlalini overload Oya nasani overload ekabhombela nje wezobabophela ngisophezulu ugcine kwehle yena kungena yena kulungile hambani bayikhuluma kuthiwa kenziwa ilanga eGoli angazi la liphumaphi ithempeli eGoli ngalezo ikhathi selibona izalikwazi ihamba kwehla lona emotweni lathi izalikwazi ayingena emotweni uzangena emotweni lona la goduka la hamba ngeenyawo la hamba nebandla laba babehamba kwangena izalikwazi emotweni manje libuka izali ngeke ngizwe abantu beyixoxa namanje hayi bo sithi siyahamba ngisho abamanazarayitha lesiyabona imoto hawu ngena niyaphi hawu bangena emotweni hawu imoto enkosi bagibele kanje twalehle egoni phela kwangena izalikwazi hawu izalikwazi ishiswa ilanga wabopha amakhosazane 1964 sasiyenine lokhuzeni entaba mhlophe 1964 bakuvamisile nje ukuthi uyiwe entaba 1964 ngelanga ngikhona khona uMakhaza mase imgidi kade yogida phansi kade yogida konkosi yebo kwanzwa ngonyawo indawo endana ke lapho kuqhamuke ubaba usukuma netruck qhamuke ubaba usukuma omayibisi bakotele truck kuhanjwa ngenyawo kuhambe kuSouth Group bakotole umayibisi etruckini bonke noyana yaluza amantombazana asale odwa amakhosazana ubaba usevele usephambili bangena besemotweni sebelindile vela ababizi ngangihamba nabo nami ngangixoxa angihamba noma ibisi phela ngiyimpilo esikhamba ibisi ababizi anginaka ke lento bangangazi mina nokuthi kanti ukuthetha into eyini ubaba ngamazi noma esethetha mina ababize beze angazi noma bahlawula kodwa bamiswa kwathiwa ningashiya amabutho endleleni ningene emoto nayo baba bese kuMakhaza kwashaka Cima wayesetha kuMakhaza kulezi ayingane bamiswa bonke 1964 ilala ngathi lapho la ixoxa khona ngelinye ilanga umthiyane umvangeli khona inkonza ayiphethe ekhuluma indaba yalo nyaka la khona izitsha kwathiwa ningahambi nina abafana izitsha zafakwa nabo bahamba nezitsha baze bawungena ephakameni wona lo nyaka manje na ke isikhathi esikusona uma uNkulunkulu engazizwela akafakele lo thando kuqala kwabasiholayo lokuphenduka abathanda abantu ngoba uma uthanda abantu awuzothanda abasemva kwakho kuphela uzoba nalolu thando lenyanga yezulu oluthi uma senibulala laba bantu kanti abakabani njalo uma ukhumbula kahle inyanga yezulu uma imemezela abantu yayithi egcineni uNkulunkulu anipha inhliziyo yokuphatha abantu ayizwa leyo nto njengoba usho ukuthi inyanga yezulu kwako inkosi yoxolo uNkulunkulu anipha inhliziyo yokuphatha abantu ngikhumbula ngolunye usuku
kukhulunywa ngethempeli kunomsinjwana lapha eMlazi ukuthi sokuvulwa ithempeli la elinye lila uyakhala lo ngala uthi manje nosengithathela abantu bami ithi inkosi cha ithi inkosi inyanga yezulu ithi yayisiyalinganisa yathi uyabona njengoba sila ebuhleni lapha kwaMbokodo isho la kwaGoba esitolo sokufanele kube khona ithempeli ngoba ukusuka la ebuhleni kuye ekuphakameni kukude washo kanjalo wasethi emalokishini umuntu akangakhokhi kabili ethempelini yakusho lokho umuntu akangakhokhi kabili ethempelini lolu uthando lwakho mfundisi okhuluma ngalo lokuzwela nokuthula le khuluma isengikhumbuza indaba ngayixoxela uMadumi isalukwazi esasigana umvangeli uShadla uthi hayi phela bona bese behlala ngaphakathi lapha ebuhleni emva kokuthi kuhambe nomvangeli uDladla yebo uthi ithi ngelinye ilanga kuzohamba khambe la emalokishini amathempeli azoba maningi kuzoba elinye la azoba maningi njengoba njalo ithi ngakho nina enihlala emalokishini amaNazaretha azobe semaningi kakhulu ngaleso sikhathi makushaya isikhathi esika9 nesika6 ningaphumeli eminyango nithi isontweni kuzoba into enjani uthi isontweni nomakhelwane uyaphuma uthi isontweni ithempeli empty nonke nithi niyaphuma nje nonke amagcekeni sontweni wathi mase kushaya isikhathi esika9 ningene endlini nithandaza makushaya u6 ningene endlini nithandaza hayi nonke nibizo sontweni izwakala ngoba uthi njobe senibani uthi izobe sekugcwele amaNazaretha ngase ngikhumbula ukuthiwa konje kwathiwa kuze isikhathi la kuyoke kukhale khona insimbi ekuphakameni iyokhala izwakale ngisho eThekwini futhi siyobe siyeza isikhathi la iyokhala khona insimbi sonke siyolalela insimbi ukuthi yobi yabona manje sekune technology mhlambe siyobe sesine stage samaNazaretha kodwa maku9 sizwe emsakazweni ikhaya itechnology ngayicabanga le nto insimbi yokikhala kodwa manje mase ngibuka itechnology hayi isengenzeka lento ngempela iyokhala kanye endaweni eyodwa ikhaliziwe umhlaba wonke ikhale nasemafonini ikhale nasemafonini ngesikhathi esisodwa iqinisele manje nenyanga yezwe ngiyabona ayigwema lokho nawe uzophuma lo munye uthe ukubalethi kancane baxawa abadila sontweni naloya ngomunye sephuma futhi sontweni nibe izinkulunkulu yedwa wathi ngene endlini ngiyabona la nangibabuhlongwane wathi ngiqale ngaye Sabingelela ndana wasephamini ngelela uwe mfundisi mthongo yes Sibingelela kubaba umshumayeli wenkosi baba Vungani Sibingelela kubaba uThaba Sambuthi Sibingelela kubaba Khenonese umsuba senkinopini sibingelela bonke abalalele umsakazo iNanda FM asawatha namhlanje siba umntwana ezweni lomhlaba ukuthi bazose sisemzini mhlanje nomphefumulo izoye inkinga ezinye esinazo ngokugula ngaphelile nazana iqala indaba enkulu bafundisi bami indaba inyanga yezulu ngalezinde umntwana ohlala somdala eminhle semisha ngivusela iyimbesi manikhuluma indaba inyanga yezulu ngoba nganyathela phamini ngomfanyana mina ngino-18 okunene-68 ngingazi lutho ngoMnazaretha ngingazi lutho ngihamba nomngane wami wesifazane wathi hayi mandla sami sobona umshado umgido kaShembe ngaxa kodwa intombazane ethini hayi-ke angikho-ke lapho nganyathela phamini kodwa nginoNazaretha anontombazane angizona naye ngenoNazaretha sahamba safika khona phamini sabuka imgido ngizezungeze zonke icala kodwa la ngathatheka khona ngathathwa insizwa isikosha la ngaze ngakhala khona udaba lolunye langa lelo angiqonda ukukhuluma ngalo udaba ingane ezinde ukuthi mina njengoba nganyakela ngo-1968 ke phamini
angizange bange eNazareth mina kwaze kwafika inyanga yezulu mina izongilanda mina ngo2002 buya entabeni yomhlangano iyangilanda sengihlala sengisukile eShesterville sekukhona ke inxiwa la Newlands la ngikhona njengamanje ngalandwa yiyo ifika umjiva omnyama ifika isigqoko esimnyama siphuka ihlahla yonke omakhelwane bami la kwakuyizindlu kuya yonke into kodwa la ngikhona mina ihlahla zazingasiphuki inyanga ezulu engilandela ngalelo langa khona amastepesi ke la ngikhona indawo yehlela kancane umzuphasi yathi maqala amastepesi into yasezulwini yasiyehla ibheke phansi yehla amastepesi athi le garage ekhona ithe masiqeda amastepesi okugcina yasikhumule isiqhoko yakhumula isiqhoko simo esisifake kwapeni yasezulwini kusho ukuthi khona la khona sengitshela ukuthi angami ngiyobheka ukuthi ubani lo ozayo sengilongize ngewindi mina ngabona ukuthi hayi inyanga ngoba ngasengiqala ukufunda nencwadi sengithola ukuthi usima kanjani ngazi lutho njalo indaba yoMnazarete kangakanani mase ngivula iPetlakad ngavula isicapha mase ngiyivulela inyanga ngoba ngayibona ukuthi izaleka ithe maqeda amastepesi isistep sesithathu zogcina lesikhumula isiqonto yasezulwini lesifaka kwaphela bheka phansi asingeyivulela elami iphuthelezeka angizangiguqe ngama nginyawo yeza theme ngathi asiseka ngathi yangena lesicabheni ila ekhaya engabisangena awumseka ke ungibheka kancane yasibheka le yaphuma ecene komuzi senyamalala ngavuka ekseni ngishaya uvalo ngishaye uvalo isikhathi ngahamba ngaze ngathatha imoto ngaya ekseni mina ngizangikhonjiswe eNazareth ngizangikhonjiswe umuntu ngakhonjiswa mina umoya washembe mina asuka ekseni kuba ngangazi phakameni kuphela athi mangifike emzinyathi ngane GPS ngiyangikhombisa ngaze ngafika ebuhleni ngithi ngiyobika enkosini Thinga namakhosi ezalo ukuthi ufike inyanga yezulu athi mangifika pha ngothinga lokho ngafika ngo7 ephakemeni amina ekuzene eplane 7 o'clock ngahlala kwaze ngizengilendele inkosi nganana talk kwafika isikhathi ukuthi ngizibike enkosini uThingo ngithi ngizobika udaba lo ukuthi kufika inkosi inyanga yezulu kimi ngisibona salezi ngafike ngathathaza kwadlala ibhloko wadlala yonke into ngahluleka ukuzikhuluma ethi khuluma umntana nami inyanga yezulu amene ithi labakhosana ngaseyithi baba angikhumbula ngakusho ngathi baba ngizohamba ngepheshewe zilande nomntana nami unkosikazi upheshewe zilande ngicela ukuthi ngibhabhatizwe ngakapheshewe zilande kwakuFebruary kubuye kade kubuye entabeni engcwele inhlangasi ngabhabhatizwa lo ngengasho ngesabathe ukuthi ngabhabhatizwa ngomhla July 13 2003 umfundisi Mngomeza njalo ezenkosi inyanga yezulu eyafike ifake umjiva omnyama nesigqoko esimnyama ingilandile inyule sisilangi ikhona yabonga abantwana benkosi mina sabathe uNkulunkulu asikhombela ukuthi singaphilile na wonke naba wona amaNazareth uNkulunkulu abavula umqondo wabo bazi ukuthi khulunya ngane khulunya indaba zezulwini asibanga konke umsebenzi wena enwenzayo amen yaw amen ubabhlongo wane Newlands ake ngiye lapha ku Facebook ke manje ngicheck la ku Facebook isikhona TikTok nanda FM TikTok uzosithola khona Facebook sikhumbule Phakameni 1910 1976 uzosithola futhi khona ake ngibheke la Facebook page Nkanyiso Mr Jigazu segoli ivukile inkuzimalanga akubandi negoli zamnandi indaba ikaShem ayisekuFudumele manje ziyandi ibusise uShandu obey your earthly masters ile ncwadi yaseEfesu kade sikhuluma ngayo shuthi ahlonipheni laba abasiphethe manje isho njalo yini na ngicela niyendlala ebagcotshwa lencwadi le ethi obey your earthly masters Mzondi kaMyiha
ngubakhe amen nami ndikhona eKapa ndimamele ezasezulwini indaba hawo amen hey sinongubakhe eKapa khona noSitwaye eKapa nokwanda Nkosi mfundisi Mhlonga angiqondile ungahloniphi kodwa lento yokuthi mawukhuluma masothi noma abantu bengazonda ivangeli lakho akusilo elikashembe lento yencwadi oyifundayo ethi kambe sengaba isitha senu ngibona kuumzamo ukuthi abantu babone ngathi wena usuyazonda kanti cha akunjalo angeke sakuzondela ukuthi uzonda umuzi wasebuhleni ngoba okwakho namaqembu akho lokho ebuhleni okufike noShembe akashonga ukuthi nani kwenzeni ngakho ke asingathukelwa into engaqondene nani hey waze inkinga ke no ukhulumile asisho njalo hayi siyabonga nokwanda Nkosi ngoba phela manje isikhuluma ngenyanga yezulu yasebuhleni angazi manje ubani othukile uthuke bani kwenza mhlawumbe uzochaza ngelinye ilanga ukuthi ubani othukile ake sishiyele kuyena uyena osazokachaze kahle mayithola ithuba ukuthi ubani othukiwe la yeah kuyakodwa ngokuthi ulalele kanjani khona umuntu olalela ngendlebe khona olalela ngenhliziyo ukhona noqhamuka sokukhulunyiwe nayo nokuthi ngethabo angisho into yami ngifunda iBhayibheli nayo phela indaba iBhayibheli linenhlamba ingakho ngithi mina hayi qinisile umshumayeli uyabona njengoba sengiyashesha ifakwe 22 minutes ago le comment engazi ukuthi uqale nini ukulalela uhlelo mhlambe ngenze ngempela ufike sekuphakathi wangayizwa indaba kahle wezwa le ndaba yena afuna ukuyiphendula le afisa ukuyiphendula wasevele ehlala phezukwayo isikhathi ke siphelile manje sibonge komdala weinsuku obesigcinile saze safika la sibonga na Canon SA usonkinobho wethu osihlanganisele zonke izinto kuze kuzwakale kahle emoyeni siyaphuma manje ngicela sivaleliswe angibonge mfowethu Thabo Sambuthi nakumfundisi nakubo bonke abalaleli beInanda FM sibonge lolu suku lwanamhlanje ukuthi lube impumelelo ngoba naku sivukile sabakhona nabo baba khona balalela sethembe ukuthi uJehova mevuma nakwelizayo isabatha siyawuphinda sibe khona sihlephule la sihlephula khona sikhumbuzane la sikhumbuzana khona amen 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 yeah asivalelise sibonge bese sixolisa mokhona othe ukuthinteka sixolise sihlale sixolisa thina kodwa kuphela indaba kaNkulunkulu ngeke siyijike izobilo injalo nje abathintekile bandla siyazi umuntu uthinteka ngoba nakumhuzula isilonda ke umuntu akasibophe isilonda uze engathuni kahle siyaxolisa kwabathintekile ilonda ya siyabonga Nkosi mayivumile mina kusasa 9 to 12 so bese khona sithi asilungiseni